Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe an julɓe are ko landal tumi marɗo komi lando haray non landal angal ko hooreɓe men ɓen gadina woni komi fewtini landal angal ko waɗi noon menen marché ji amen ɗin fof udditi wano sa yeehi madina ɗo a tawa hay fuy sanzano no wowirno non e bisnillahi taala. École ji ɗin kadi breve waɗama, examen kadi waɗama, baka kadi no arede waɗede tigi tigi on activité ji amen ɗin fof woni udditi. Allah subhanahu wa taala udditani men ɗum ɗo ha lotti julirɗe ɗen. Miɗo lando ɓeɗo taw ɗum ɗo sika ka e qur'an woni ko tippa e si tawi kaka sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko tippa, yo piiji ɗin fof yo wontu ka wonno julirɗe ɗen kan accitireni. Hani noon Allah subhanahu wa taala no wi ko yomin attor ka juulugol ka julirɗe jumaji ɗin yomin juuloy toon taw si min gara min uddita marché ji ɗin ko fiyon non Allah wi bada ausbillahi min shaytani rajim bismillahi rahmani rahim ya ayyuha alladhina amanu kono yo gonɗinɓe Allah idha nudiya lissolati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Woni so nani no noddina de fi juma on accite ko wonɗon e yeeyugol kon e kala ko jokkuɗo yaw juuloyon juma on. Woni dhalikum khairul lakum, woni ko ɗum ɓuri on moƴƴande in kuntum ta'lamuna si ɗon laatino ɗon andi. Woni ɓayno on anda anduɗo yeetiki on ko ɗum ɗon ɓuri on moƴƴande. O hattali ɗon tum ɓay mo andi faale men on wa idha qudiyati solatu so gayni juulugol fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Woni so gayni non juulugol haray sakite ka hoore leydi mo be yo ka place mum ɗaɓɓa arsike mum on. Jon non haray min komi innata enen kadi ko e landitoɗo haqqe men ko ɓayɗen andi haysi ko kuran tun kupi lagginenen kamen ɗo e landito toon ɗon haqqe en grève mais non ɗum ɗo wona grève ugol na ɗuma ko e landito ko honɗum waɗi ɓayɗen andi fir'auna ko la'natullahi alayhi mo kuddi Allah waɗɗi kono nde o nelno e annabi Musa e makko ko wiwno koyo yaranmo teddungal. Haray noon ta en sikku ko ɓeɗo tun e hooreɓe men ɓen ka dina mari bakkatuji si tawi bakkatuno toon ta kamɓe kadi taɓe sikku ko président on tun mari bakkatu si tawi bakkatuno toon ha taw e enen ɗo fo hiɗen jogodiri par ce que Allah no reeni ɓerɗe men ɗen haare mo be ha honto woni ko ɗum ɗo sunini ɗum. Allah no wiyo wa man aslam mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha. Woni ala hewtuɗo marɗo bakkatu mawnuɗo ha hewto on haɗuɗo ka juulirde Allah yo yahe inde makko nden jante toon walla o yahi fi liɓugol juulirde nde walla yirbingol juulirde nden. Jon noon Allah dandu taw enen ɗo fof hara geɓal meɗen no toon par ce que se landitaki enen kadi hara en hulɓini ha ko waɗi noon Allah no wi kala katiɗo ha heeɓi sifa o ɗo bakkatu o wi lahum no wodanimo fi duniya ka aduna khizyun koyera ɗen andi ko sabo koyera ɗo fermani juulirɗe ɗen. O wi walahum no wodaniɓe kadi fil akhirati kala khara ɓay mo andi kadi yahay toon adabul lette azimum musuɗe mawnuɗe musuɗe haray ko sabu ɗum wonɗen e landitorade. Abi Hurairata no fidli kamɓe hadis ɓe maki nelaɗo no maki alhamsu as-salatu al-khamsu julɗe ɗen joyi wal jum'atu ila al-jum'ati kaffaratu lima baynahunna ma lam tuhshil kaba'ir. Ɓeni si kala juuluɗo darɗe makko ɗe honno waɓutuji makko ɗin jowi o juuloy kadi juma Allah montanaymo bakkatuji makko ɗin ha e juma arowo si tawi mo woɗɗiti bakkatuji mawnuɗi ɗin. Tigi tigi on haray ko malandito en fika ɗo dina men no gasara faminike komi faala yewtugol kon haray miɗo toro Allah yo Allah ɓeydan men sifa o radio amen lawol kisal ɗo e sellina kala nawnuɗo toon danda ɓe nawnali ɓen nawnugol. Haray miɗo weltano karamokoɓe amen sakitanayɓe men ɗe yewtereji ɗoɗɗi yewtereji amen ɗo yo Allah okkuɓe aljannatul firdaus, yo Allah waɗu barke ɓe guure maɓɓe nden kala sakitanɗolan oɗo vidéo kan kadi yo Allah subhanahu wa taala kafu men ka moƴƴere makko okkoramo kan kadi baraji embere baraji komi heɓi ton kon. Haray miɗo inna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.